Hello, chibay vek ule ka subscriber nei chun dum tak te in chu me thlem chi makeup te chabok si tlombok si nia ka hriat te kan lo unbox le ang in lo thlele cheu do nia o voina ka unbox tur hi atam zo ngai ka ania chun Amazon pakhat ombuka ti chuanin ti hianin ti hrang karon ti lang to panga ama sibera hianin kajal chu kan hreveka cheng za som nga le pakwa in ka cha a ka mangwak lo nangin engemoni man chang hi ombe thina mo adota chuanin toner hi ka mamo lai takania man tur ka nei lo lai nia chuan hyphen hi kan mangve chin tiang ka tia cheng zanga le som kwa le pakhat ani a alar a le fangna ti hang ka hmungun ne ma wang hianin ka mana ngai ni hi ka tia ka nei lo lai lo ni bok nen le toner dang tin ne na han khai khin chuanin a tlom pol alo ni bok nen tin ama hianin 18% hi brightening complex ani a water based 20% hi collagen complex ani a oil le water bel ang kho mangani chu kan she thiam dan tu chuanin chuna ma hi atui nang that to kan le chu mo vun ro tan hianin a challe zo ka ring ki ma ngai dan mi atui that to phe hi hi lip liner a shade queen bee ani a sen deuh hleka lip liner hi han man hian hmui hi lipstick rikon man ai chon hmui hi atilang nal ve dewa chu wang chuan a thlom buka kan tia kan cha ve chin ani next chuanin eyeliner hi kan nei lova liquid vel han man vel hi engi ma ro ngai nen vel hian in za vel nen man hmu nen hianin ka pi vak lo thina ite anga liquid ni deuh tho si pencil ni chia lo mo ang hi man nuam ka tia chuan hi kan cha hi ka mang to a nga ro ve de chu anga ya ma se ro har lova kai pher ngal nuai mai ni a package hi ka fak lo deuh hlek ma se ama hi chu tha ka ti aduta chuanin loose powder ni a hi inside brand ni inside ho hi India makeup product la chuanin affordable man tlom pol thatho si ang kha ani ta mo chuanin loose powder hi chu makeup mang tan pi chu tangkai le zola makeup man zo han apply zo de khan bun ka te lang na la makeup te po kha ati kai rei ve boka akai dan kha ti kai nal rual vel nok chauta ni chumo ma se a package hi ka do tu chu asam lo deuh hleka a shade ero hi chu vun rong eng ang po mil chi ka ti ani hi chu eyebrow han brush na tur mit hmul han brush na tur ang khani a le lam brush a le lam pang applicator han brush na tur ang khamo anita hi ka mamo lai ni wanga cha kani atlom buka a chatur anga yang
adot le a chuanin lipstick ani a shade hi Voyager ani a kalam sual em lawang chumo Maybelline ani ama se he thil hi cha fu lo ka india lipstick shade hi ka du ang rong chu hei brick rong sen ang mo brick red ang hi ka du ta ma se hi atakan ron thlenga kan han hnoi bel khan ka du ain a sen dala nal lo a purple che pataka phi chuan mo ka vun ka hmui pigment nen me lo ka ti a tin nge mo ka ti don ni ka ti le chin pek ta ni chu mai chum vun ngau de lek chuan me bia wang ka ring adot le a chuan atil lova ko thailo kani tinin zeina eyelash mit mullem ani ve thunga hei hi chu televin kom thailo to pa hei tun chum chu magnetic eyeliner tel ang kha kan cha ve china eyeliner angin hemi hi kan hmang anga chuanin glue shan pa hmang to lovin eyelash kha mit mul kha han bel top thei ani a kala mang lova hi po review kala pe thei lova amero chu a brand hi ama po kaman reng chin tu na po kaman reng kan nei sa ho po kaman reng ani bangin achat ka be se ya magnetic eyeliner light tak hi ka nervous ve de lek achat be se hetialan hian alang buk velu to ka ma se ki mai hi monolith mit tlang kom nei lo ka ni wang hianin ke ma chona lang buk fak lova hetia en hi chona rap thlang ve ta mo ma se han wa hi chona moi velu to ka ni next chuanin crayon lipstick tho ani a hi chu free gift ani hi a free gift nam nge a free gift ni na aron lang bok hei hi mo kan hong ta bung ta ngal mak ni chumo bia thudi khamin hlan du lo chenna di min hlan bung ngal mak ta amer chu a color arong ro hi chu amoi reu kati kamang thawang a sen dan te hi moi a sen orange de hle kamo classic velan na lang karing chuan aduta chuanin blusher ni a strawberry summer ni a shade ming hi inside brand tho kha ni a inside le nge kha pakhat tha ka thei hi man tlo ma chon ka mang na sa mo he blusher hi ka du top cha fu ka intira plak eng vun ngau de vun hang medium tone kan ti thlenga in me turang che kha ni a chhuni sa phe chuanin kan lang glow set he til hi mo ki aping dan chek te hi mi ti no ve makeup kha ti lang moi mi ai ti chei ve reu tuk ta ni cha fu ka in ti le mai he hi chu adot le atan suanin contour palette ta a contour nan te po aman thea tur lo nan te po man thea ama hianin highlighter ti mi ang corrector ti zo kang corrector amit nge kha midval dark circle kan ti anga te khan man thea alai mi orange te hi mo dark circle ne na satan khan he te angi man aman thea aman hi atlom buka ama hi aban lova a creamy ta ma se khulum lai jong ka mang pe lo hi chu nei te tam tu te me ang mamo hun kha ve chin ta hausak me hauslem loi si lo kha atangkai chuanin hei hi lipstick pok hei hi chu ka cha fu ta rong hi ka tu tuk blood lust ta brick rong sen ang teo ang tak tak kha ni a ma se ka soi sel ne ro ai applicator mo la hi hei kan ke hair chhuak ta ke hair lu le dong khanin lu thei ta reng lo mai kong ka block do tlat nem
zu puyanga hitian nem lu pui hi nga ya chuwang chuan helai tak hi chu kalunga dum zan lo ama ero chu a shade arong ero hi chu kalunga dum zan ke me chi chuwang chuan kan mangha lang chwa le vela kan mangha lang a hi chu cha fo ka in ti yani abom po hi moi reu pher nuai mai ni dal pher nuai moi reu asin o he te hi mo set ina ole khati zong kha ani a mino clear sa ka pain ka lawm ma khongai takin subscribe button kamilo me sak don ya